di Sumatera Utara kedatangan tamu dari legend mantan atlet dari Provinsi Aceh. Untuk itu rupanya dari Provinsi Aceh telah membawa sesuatu yang akan diberikan kepada mantan atlet Sumatera Utara berupa cenderamata. Kami mohon kepada Ketua MPP untuk menerima cenderamata yang akan diberikan oleh legend mantan atlet dari Provinsi Aceh. Ya, lain waktu kita juga akan berkunjung ke Aceh. Amin. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions Of the world. I've taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune, everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions Of the world. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions Of the Anda mendengarkan siaran Radio Suara Kota 107,7 FM. Video kan nih. Biar rame. Ini si jelek main ini. Si jelek main ini. Gini gantengnya, Bu. Oke.
Oke, Ciu. Ciu, gaya lah, gaya lah. Siapa mau? Nanti aku naikkan di FB. Nah, dia. Coba kalian berdua kelihatan serasi nggak? Ini video. Ini juga lama masa kita aja. Udah berapa kali kalian aja? Ini berapa aja? Ling, kau paling ganteng tuh lihat Ling. Nah ini video. Ya balik ya. Ya Bang Dir. Kak Jen. Nami Batalabu. Oh, Bapak balik ya. Inilah. Ya masa gini lah. Jokowi. Iya. Gini. Ini yang dua nih ngitung duit aja kerjanya.